Pagpagtanong ni the Miss Class 6 Modena Handicrafts. Iyo mo kami ataw lima aya. Ate ibu kalere e faite mai fuatanga o te niu o te fuaniu. Iyo mesepi. A ibu kalere e filifili mai niu fai fuapi iyo mene fuapi pula ai matolu o tau whanongo. E sali a kano o ki naifi iyo mene sisi, iyo me tau itai, iyo me ipupu. Ko fai ei a pu e lua sai ei te ra whakasapi. A te ipu kaleve se mea tau lima te la e tari e te sua o te kaleve. Se kope tau o te karata whai kaleve, o te mea ke mawhai o a wai fo te sua o te kaleve ke inu e mawhai foki o ngā osi ke a mea kai. Te whakamā. Whakamā whai te mai whangongo, te la e whakapūte na me tū e tasi, ko pono i e te pūnga mai i loto ki se lautaka. Se kope tau o se osika i ngai a somua, te whakamā mo whakamā kaleve ki o me sose sua mai te la manakongina ke whakamā mai manu i o menekai ngā se manakongina. Spūnu lākau. Te spūnu lākau te nei whai te mai whaitino te niu te lāku matua. Te talai se nai whiti e wholinga pukupuku mai mua o kori e i tai popo mari e te whaitu ki tua. E kau wiki wiki ko tēnā kau tēnā. Te whaitu ki tua e kau wiki wiki ko tēnā kau tēnā. E whaite ki mawhai e tā opina te tino o whakaunga ne ia. E whakaunga mo paru a mea inu, mo asu a mea kai, o suasua mea kai tai mea kuka iei, mo paru a keke. Ko mea tau lima konei, te kope tau o sos tino e nofo, kai ola i Tuvalu-Miss. Tina mai moa, pati mai loa lima ki te Miss Class 6 o te namota lima. Proud Miss Pasta, e te kalaputa whade nei ko te kaumotu. Thank you, Miss Class 6. Now let's go to back on stage contestant number 2. Modena Handicrafts, Miss Class 5. Proudly sponsored by Kuna Club. Right, pati para na sumay, kita Miss Class 5 mo, ano ba yung tawin, mga kaya-kaya ka na eh. Testua, e loro pakatasi ne datou a testua, e tasi te tope taua e sostanga na Tuvalu, te la whakaungane ia iaso te kitasi ko whaia na ngā ruenga pēlā mo te okaniu, o ngana pi mo inu te nakainga. Te kapa kake, te kapa teke, o mole mole, tasi o kope tāua ki lungai te olanga tangata Tuvalu o te kapa teke. Te kapa teke e whakaungane tangata Tuvalu o ana tū whakalei ilunga i te niu, ai ti ana pi mo inu te nakainga. Te kāwhanga. A te kāwhanga e whakaungane te tangata Tuvalu o whakawhainofia te nakake ki lunga i te niu. A mea konei e toru, e sua, kāwhanga, mo te kapateke, e isi katoa i whale o tātou takitoko tasi. Te la la, kope kupega konei ka fasiliti paua mo te anga, ilunga i olanga o tangata Tuvalu. Tina mai moa, ati pati pakatasi mai ua lima ki te Miss Class 5 o ana mea tau lima. Te kinanga o te waka. Ani tau taiti na i
yo ia te maka e to polon mai tua mana pai ko tine pai te whakaolang te mo te ki motena kinanga te waka e iti tena tautai e iti koki tena whaoa te waka e whakaonga ki whai mapela mo te lama mo atinga o te tuaka o te patungaika te whai o te tino mo tautai a tomua e te mea whai wale kua te tautai e tau te tino ko tine whakaako whakalei ke iloa nei a te nokonokonga moana te ave inga o te waka e tau poki o iloa nei a te mate inga o kawata o te whatunga aika o te akau whakatasi o te taunga o tau o ato mutai a te waka e tine la kopekopenga ko la e whakaongane tino ko la e olo ilunga i tai o whaiwa a kopekopenga la ko te waka e tau loa kato e so tai e whano i te waka o whaika a kopekopenga ko na e whakatoa katolo ne tau tai e pēlā mouka naifi sticky teatro foi minha paica te kupenga iyo mo ko te kupenga laka o tele te tuluma te kope mo te kautele ilunga te wakai mamoe ia matapili tapili te la e sulu ki te kope i taimi e uno i te waka ki lo te manu ako te kope e lango ki te na lango kope e mau mai tu o te nokonga o te tautai ilunga te kope te tai e te kautele e mo pā kola ko o tine poupa ki te atu a te tautai mana whai ko o te tila a pā te kautele i tilo ne loto ai whakai mua ki o loto lanu e lau milo e kolo lupe o te ngu a whai ko o kai e te atu mai e maasane sare o kalanga te tautai o te nawinga o te whaoa ki whakamau oe a o te tawha ke te koe a te tautai ia aia ka te si mai te nā atu te nā te tautaloa ka whai ko tu ki lunga te tautai e whakatele te wha e maasane loa ai o kalanga mai pene te ua o te winga o te tawha O state contestant number 4 po tena mea tau lima. Pat mai lima ki te contestant number 4, Miss Form 2. a te mea tau lima ofa e nai lawe mai ni ko mua ko te niu a te apanga o niu e lua kona ko i tuala e lua i lumai Vaitupu nei te la e lo whakatasin tātou o tu maseo mua tau ki te apa o te niu tapa ki lunga ko te ata o te mape o Vaitupu e longa Vaitupu me ko te whenua lati i loto i Tuvalu o Vaitupu poki te la e tu iei a te akonga e tasi pau e loa a te atu whenua Tuvalu ko te apa ki loto te niu ko te sanga niu ko te ulukai e so se tangata Tuvalu ko te whangongo te nā tapa ki loto e maasani e whakanga mo inu ki ei a te tangata Tuvalu ko te pulu ko te whawhia tau a te nā i loto i so te kā ina Tuvalu te la e whakaongani te whawhine Tuvalu ma
mana pai ko paka atena. Opa tena tena mea tauli ma ko teniu. Le pakatokanina ne te kalapu ta kaya ko te arweke. Kita 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 bisa konsul kita nak tahu lima model yang kita ni.